رجلان تحابا في الله، دو ظلامن دو کسن جبر خودی تعالی حج کدود کن. يعني دي بين يفكس هني لا لمال ولا لمنصب اجتمعوا على الطاعة وافترقوا عليها. دو كسن جبر خودی تعالی حج کدود کن، نجبر مال دنیای، نجبر خوشیک و دنیای، نعوذ بالله نجبر شورک و خلد ابدا. چمکی بصرمانه خودی تعالی ترسید دي بيني جلك حجت كتن. وقتی که هندک کس وصل جبر خودی تعالی حج کدود کن و چه مثل حد من بین دانینه خودی تعالی دیوان هر دو کجی روز قیامتی دانی تبرسی برا عرشی خو. لوا یا سنت او وقتی که تو حس کسی گیب کی بو خودی تعالی بتشدفو بيجي والله إني أحبك في الله، بيجي والله يا فلان كاس أجبر خودی تعالی حشتت کم. من چه مثل حد قلتنينا أجبر خودی تعالی حشتت کم. أوجدي بيشتي أحبك الذي أحببتني فيه أو حشتت كتن أبي كتوش بروي حجمت كي يا سنات أبي كتو بتشي تو بيجي هفولي خو أجبر خودی تعالی حشتت كم أبي توصل البرسي بر عرش رب العالمين يبن. وانا تمثل حدنينا حاجة كرنوان جبر كي أجبر خودی تعالی جبر تبجهنا يكدو جبر رازبونا خودی تعالی وهل سرفيجي شي كدو جدابن. بل سبحان الله هفولين يا فيغوف كي جالك جوانا سرقنه دي جهنا يكدو قول سرقنه دي كدو جدابن. نعوذ بالله حاشا يمال خودی تعالی اب هوالت بی سردمی گله که جوانا دیگه هوال خو بو گعده که حرام بو بخورنا مشروبی نعوذ بالله بو کشانا جگارا و یا نارگیلی و کافی و حتی دیمایی که دل سرگو نه دست بکن و دل سرگو نه دیمایی کنن. پیغمبری نه بحثی وانه بحثی وان هوالایه اوید حج اکودود گنج بر خودی تعالی اوه هنی رب العالمین عز وجل رجا قیامتی دی هر دو قدانی تا برسی برا عرش خو.